Ubuyile manje ngigcinela phana uthi khona ufuna ukuyadinga inhlanzi. Uzitholile ngabe ngaye ewani tawusebhinga. Thingisa ngotugununu wenhlanzi inhlanzi kungaka mkwazi ukuthi abantu bani. Inhlanzi akula inhlanzi. Inhlanzi yini ibhinga bethi khona inenhlanzi kangaka inhlanzi athengisa ngivile ukuzinhlanzi ongaka ama-carpenter amatemba yo manje ubokubuye kithi ke wena kithi kunenhlanzi inhlanzi zakho nazo ubude zezinganani 5 meters ubude bakhona 5 meters 5 meters ayadlala nakina ulalutho ngoba mina ngithi so kule ndiza anti mina ngivela lelo ukuze kule ndiza eyawa ngesikhathi sembi eyadudula amasosha ngesikhathi sembi ngo-19 donsa amehla ngisakwazi nini la manje lokhu ilayithile amalayithi wena ehlisa ama-meters enhlanzi lami ngizacisha amalayithi ehlisa ama-meters umntwana amanga uqanda kuhamba amanga mbali ehlisa ama-meters enhlanzi lami ngizacisha amalayithi